Mheshimiwa biabona sana sokera shinga kichao. Gocha nende mu kwa times abantu ga bakomisiri gakiba kwani. Biabona sana. Karibu sana ya service ya CDF. Okay. Asante sana. Mheshimiwa uko nganjira ngende direct sama ngana bete kusi. Twatwa telinda mwananchi gachaka. Igataroro. Bagatwara mukutano but finally at Kiumbu isege kaboro. Amoni abona rali igoroye kisege cyabete Kiumbu. Amana yake umbu na bad start ya banta bange and I think is a primitive way of behaving. Amandori bajagete umukutano ko musojo bagachakisi ya capital egera bagogenda kuchikeroka abantu bakaruororo bagasoga bakabanda magana the process mungwana naroyo musirete kuguma pedus na clip keta abayibuli yani abaswati bamwe abona abantu bamwe bari korera sana diswari yali mungu boli asa abantu bali bakora tekitende kabira kali ba abantu bajowaka abantu baruweta magana was it necessary that's what na ari ko boli naroje mugabano kisi na data na bali n'abantu barinda mwana inji na baruwete Nairobi bakagenda bajowaka kigari cyaba magana. I think that was very unfortunate. As a Giseka Kiabe take a week of those who Montaquete, one Magona leaders like Gavana, the way what you today Gavana. That was wrong. I got to get it wrong today, get it wrong. A question talk with Boli. About what he bet to Medico, Bagada Bachigo, Akavan, the one with Amonaro, Nari the Dialion. About the regular one, the Mosojo, but I Jakisi. Abantu baganga Jimmy Sato barata na two-term for William Ruto, two-term for Simbarati, two-term for Saidi Jana. Abantu abamokora kana abantu bande mwana njibaro kore go mwaka ntabantu bari baje kore binde ibeka birabiri nagiye kitoko bo abantu babwate tubonsipi bari bare tuwe koti ninywe de batagetie puli ingo obatumete bagenda bajigo kurtabanda magana paka abantu bono bagwe asaba buzi toko boria nyari bari ababuzi n'abantu tusigete sana abanyari bari tujake toje musanyanduzi toje umumuroyo rw'ukunya cyae toje mo abantu abange bari babo umanga yabo nyamwera yabo nani abantu bari ngiki abanyari bari bono nakiki yunya kwebori botambe nangi abanyari bari bataje bayikaranze barore mangana kiaya akorekana egerongo nyo abantu baje witana bagwatana chingoma na zeso batagete tuta bono egero wita abantu baku tuta mu yoja kururende abantu tare mwanja batige gokore binde bituru kamera biba koraga ari nariyo ntuturasiku abantu ebiba abantu babwata different opinion from other communities oende igabo gikoyo Peter Rayurali between Gachagua n'abantu bari bago support William Ruto tuta tinda abantu bago itana ngiye ko baragusiya abantu bago itana n'abantu barororo bago teba unango support bare umuntu ku Fred yoke mu matiyangi amangana ari mu dare ga atirikende karo bana abantu bari opposed to the candidate ya matiyangi nabo bari bagurwanya abantu bari bagorora nango support bare go support bale matiyangi na kigere bagurwana ngi bagurwana yabanda ba support matiyangi ege ko raba kusi ege to dene tiga to gende ne to skyo mu bro ito ujimoto aga ende so tatia se keki ya ye se uji kona jwa to kana har magoso kiaro jo ma dena nya ko magoso ege ko no nyore go gwa do mondo na inde ngendo to te bia ba kusi esi bare na inde ba ntegere onyo ro mondo kwa jire kwa iruge to ko igotire ole ne family yao tiba sota na mugua na iko igotire no oina ara mongorete oigotete bari ba igotire barabune serikali tigabatiga amane na batagete bajigo kuigota kuchimutu abo egera tonyore community yo dia kore igote telina na bona garo mundo mungu igotire no monde ya mando na ki na ya na tigatoire na rora regento kere very unfortunate as one of the members of parliament they dana tigamatiyangi atige binde bibi united opposition agenda chigo joini William Ruto na be deputy president bono muntu timanyeti ngikia muri
egekogera Matiang'i ekoroga arenge kia last government iki arengera ikio deputy president yobu arenge ona no deputy president even better than you president why are we putting Matiang'i behind? You know, I've never understood what is wrong with the has people abagusi enda bagusi bakomo musote omuntu na ngeno daba ingyo tabere deputy nabagikoyo abagikoyo abantu kuru Mombasa kuru Nairobi baka basigisi abana batebere nagi ona bako wa ingyo tabere deputy president. Honestly, it's not adding up. Kwa manganyo mondaga moni nagi na Matiang'i na tabu ati no ne public address system Matiang'i na tabu ati no na jigari jigo ama kusitu atebere Matiang'i na tatuara chibesa ko figure ya mafuta jigari guguri fuel inge problem mo go vera na ta fuel jigari let's fuel for him ngori gito ji petrol on everywhere atokora to kubeke garata ke to fuel injo ko kanera na onyo tabu ati besa inge problem how does it become your problem atari pati yao tikakiro mondaga ende se pati ya je onie umusi jinyanya jia rene na ro ambaru mo da ba ngre gumu dia jinyanya jia ndo jinyanya jito otore Matiang'i to ko aonye gugwa ji ya mono na ayo ni jia lakini yo ngona bono iga abagusi barabe Petarov egera to jigo support omuntu monga diwado support one on one na ende any case strike kida bono Kenya igati madio sabantu mbaroji you don't need to be a president so that you go nyabantu bao. You have seen it. Raila was not a president. Abagara bari na Minister of Finance energy na nini. Ngaibare ngeze serikali. So if it means that we should be having members of parliament, the women rep, senator, two governors in one cup. Don't you want to me? Don't you go negotiate Matiang'i? You can answer. All what I'm saying, Garina, Tigatobe, Peter, or Tatina, Onore to Tagete, Kogenda, Mutune community, Abagusi, Tigatoa, Matiang'i, Chukura. Tigatomo members of parliament, Seja, Media, whatever. Tigatomo, Senate, women, Bugabana. Nero, my the car, I better you go to Mutu, Nero, Madonna, you can answer Savanta, correct? A negotiate, ya tumia negotiate so that don't know the position chiraba so to go mutua. So I got on your moves out and now they we don't want Matiang'i and Nejukura. Simply because he may be in genuine, you know, that is not the Autaribuya. Jenaguria of Sivonsia Sivare, the Gatobe Magaya Matiang'i. Kile community Kenya at the moment, never the spokesman Yav. Okay, that's how you call your spokesman Yavon or Kenyata, Nargati Gajaw. Okay, that's how Sigis spokesman Yavo, William Ruto, na bando de Murgomeni, Guaso Kibale, Bawaji, you think you are so good Comina Nagai. Okay, the Mombasa, Jono, Argo. Okay, that's how we know Iga, Guaro, Jewetan, Guramo Tavare, Musadia Mudava, Dinova, Pacasivuna, Musuma. Ingi tuta rusume romundo idune community Guaro dia ekaraja igete enkakiget mundo geta akagenda akachia akakwana bobe secretary general ya UDA akakwana bobe about Uhuru Kenyatta mwaro jengi kia bad members of parliament ba UDA won't be by monda na unless you mundo yo arusiwe we are not going to support UDA bakai mugera igoro kabisa ba onga ingi tukaye gotoria ingi yo nyondo ndi mugera tukana to debe na ngi onyo ole muri usuka Matiang'i ne bangu support yo mundo ndi yo support tiga to tuare Matiang'i ne re tubuade ne community yo mugusi to sugeti mutu egere ko ruororo agenda jugo to gambira ari ase keki ya Kenya ujuko nacho ne ndo tagede because onyo ndo kora ibu ya dumda sa community simply because if omuntu na rama ga kunyara guikera umugambi wense William Ruto onkonya as a person dwa so na mukua na aibo no na aibo benefit ya kana benefit and that's being service the community benefit e gorora good leader one say community ya benefit then from there you come second na die kinda to kore lakini wana mangana na alianya ana objectives ya ali keumbu gerine gedeke besana nyanda mo abantu ba keumbu na abantu banyari bari tigabande bayikaranse barore naki baoji gukora ibintu byabo kimutwe n'abantu tusigete bazo ko barende rutiye gwaro jona abantu bayigira bakanire batebire na batene na kumbu bagore binto bakora abaswadi bari boga bari bango origererie a trend
y'abantu ba constituency area abaswati nabwo abange ngora bakubekereni bakikuwe kujibesa abange njabona okumete nagi abaswati abamba sogete gusa abagaka babonga ibali kera bakore binde kabire na n'umuntu wako ngo kikubekera niwe welibu oye kugiri buyibere 200 500 200 ebine binde tata tujutike abantu batabiguna bakagenda bakora ebintu ebirunga ekororo gyokurubuo kwegwa osensirigia 5,000 osinegiri bubere nabo gorio ekebago abantu boguria amagena mugende mwaka abantu bagwita para negerero kana nagina nayo tuoni eri kituoni jeri eri ngaikia chiete njiyo tiga bagenda batiga mangana ayi kabisa. Omushimiwa through experience kwa bere siasa chitamu chisatu bona isaga wanchoso yakane experience kwa nyore na kiro chaba gusiba ntokora egere mtonyora chisegiji chabete chikwirora next time abo gusiba ryo manye tukora bakora iko ezo sauri matiange bakorwana okay no bodels ingi chisegiji tabete anyways kibagende barwete kibagende ya chisegiji chabete isauri kibagende igago support matiange chisegiji chibete keroka no gesairo ekora gesairo ago support matiange chisegiji chabete keumbu aze sauria member of parliament go support matiange okay mbara biaba ba wanjere member of parliament na teterinde ganga muruko muindi abantu bakamugerera igoro na ngigwa murokero muindi what I'm saying ndo basa kugenda enjereyo dige member of parliament yo ya tebe one onyo orita go support matiange na diga support ya candidate yae ego ngo mengi abantu baitara manyinga baitu njere baitere abantu baregare tabakana batena no umuntu gurukuna bari bakuburyo bugabana ba machobu yabo Dr. Ndali yabo magara yabo nyonga tikabara baradiga maganayo yoko buryo bugabana baragenda bara address issues tijabe atagaria even if the minutes n'abantu basohoka isiko baje babura ngikagenda do wanje ekoro mwede you know the difference nerina gabora nyone ndad fracas n'abantu bagomba gena bayiri bana mbara wekora ari ngusi abayiri ndogusi to turande te kirasa abayiri bana mbare bage to magenoro so egarengo kwana mutu tambo dangi ko kwana lakinde na kurwe ko abayiri bana mbabe affected is that what you want us to do as yeko mundiyo mugusi neza ko tutagiti matiangi ayo kire ko urujibeza no muntu gete na gendera kana matiangi no abantu bakurwana ono utakozari matiangi terikende ekenege ndugiye serikali yebegeta na matiangi yakora abu asali uri ya toro na ndento manye to sare state functions chigo kolega asira bile diga toti abantu ari bons bare ngororo babuata ko bera kotini is not the problem let's get the finance oyo ko bakana na re problem yes aya ndabu atu eri kotini onyore ne giongozi abantu ro baje kia bande kabirabu baba agere kula next time